Саламатсыздарбы, урматтуу багбандар. Бүгүн Каракул жарыгында бак терүү баштадым. Алма терүүнү. Бул алма терүүнү 2000 жылы 2020 жылы Жалал-Абад шаарындагы Балтабаев Улан Ажы Нарматовдон алып келип эккенмин. Бул интенсивдүү полукарлик Star Crimson almasından eğilgen 3 hektar жерге. Apıletilik Golden Delicious. Bugün birinci yıl 2003 yıl olup birinci düşümüne terdik. Kuda kalasa жақшы onday olup ardın karapkalarga salıp sonra kıldırıp koyduk onday жақшы. Evet, ballar alıp terişti. Жақшы. Emir kuda kalasa. Emesin berekasın versin. Buna sarıcan apıletil almaları bulardı da kalasa erten terözledi 10 butulka 10 katarga birden apıletil ketken 9 katarga da kalasa manday olup yaktanına vakti yok ter ötedi onday kıldı bardı жақшы da kalasa. Rahmat Ulan Acıga.